lava malo le soifua, o se mea lau whaafonga I telefo le radio Samoa, mole nei tai ao. Ua lomia nei unga o suenga o le NCEA sa whai e na masina o Setema, ma wailo ai e sidia ma le se lau awheta maiti a onga, na o lato suenga se suenga se tasi wha ngā soronga e lua, o ia suenga I le tausanga I le masina o mema Setema. Ai sidia ma le valusuru awheta maiti na sue mata upu te tasi. O lato maka e peo na whaeloa e le Radio New Zealand, 5% na pasi le numera, 61% na pasi le tustusi, ma le 7% na pasi suenga o le whaitautusi. O le tūranga iai e te tau na pasi uma suenga e tolu, whato ama whai na maua se qualification mai le NCEA. O whaeloa le ripoti le e toi titi afo ta maiti na tau mawhai ia pasi ia mata upo le numera I le NCEA na whamniei na lato suenga. O isi whamtananga o le ripoti mai le Qualifications Authority, o ta wai o ripoti mai mata upo e peo le whaitau tusi, ma le tusi, o whaero aio I lato e le I pasi mai Yesu enga, sa iei whaale tonu I le mulimuli ta ia o whatanunga mai le suenga. Mai to tere fuita mai te mana o mio na whaale leia le proofreading, ma le editing, ia wha mauti nolo o sa o le spele ina o upu, o lo na whaale o ina, a toi ma le wha ngai no mata I tusi la po capital letters. Pai mai le presidente o le asosio pule a onga le Secondary Principals Association o Vaughan Kulilot o lunga o suenga nei, po I unga o suenga nei wailo ai, sina tūlanga ua whaaleleia improvement I le whaitau tusi, ma le tusi, taru mai le lua whelua tolu, aulo iai pēr se tūlanga whaapoleina I le mata upo le numera. O whaero fo I le li presidente, ese uma le sila tangata I le mata upule nei, o na iei a onga e pei ola na onga, e a whiono so lau tamaiti, a e whase lau o lea o whaio tamaiti, o la latunga ngana lona lua le whaapertania. Ma le mafuanga lea e a fuaio na whaafainga tā o na pasi isi, o na o le taimi e whaamasania I tamaiti I le ngangana. Ua whaeloa manino e le whaatonu au le soifua malolo I nā lautele, o lo ia whaavai nei I tūlanga tau le tūla whono, mō pūlenga nuu po pūlenga whaaloto I whale po councils, pe a whai lātou te leusta ia le tuina o le fluoride I o lātou suawai tau mawha. E se fulu wha councils I le atunu ua tuina iai lea whaamtalanga mai a Dr. Diana Safati, ma le soifua maloloina, a o le vai aso taluaina te e nai I le Whangarei District Council, le whaatino ina o le tūlanga, e ui ua mahe o na whaatau le soifua maloloina le masini, e whaatino I le tuina o le fluoride I o lātou suawai. Pai mai le pūle nuu o Whangarei Vince Cocorullo, I le whaataluanga ma le One News, e tele mafu angana te e nai e councillors le whaia o lea whaatatau, e pei o na whaatonu I nane, ma o stasio ia mafu anga e au fiaira pesiringia pe yeise a fianga o le vaila au lea I o loa o tangata. Pai mai Cocorullo, wa mai ona ia tusi le Minister Dr. Shane Retty, ma le soifua maloloina le mata upule nei, pe i tai whai mai le whaatonu, a whai ai leu sta ia, lona winga o le aiai whaasalanga, mai ono o atu I le lua se la wafe se sala e tutongi. Wa amata nei se suenga I le whaalamlawe ua liputia na mali waise alii I se medical center I au kilani I saute ni manuanga e fōlinga mai e mai se whana. Wai mai le sa tini sini o Malcolm Hazal I le televise tasi e taunu watu le tangata le le Clinton Park Medical Center wa I se tūlanga tingaina mai taltunuina o manuanga e mai se whana. Na ave nātu le whanama e miro moa mō tōng pitinga pe taina mali wai lava mulimuliane. O whaeloe leo lo whanga solo lātou suenga I se tuatusi Warrow Downs ma lo whatara noa nisi e sira fia lea tangata. Mō le temi nei whai mai leo e le isi tasi wa puena le nei mata upu ai na whaasai nai le Clinton Medical Center leo mō sina teimi I le asora nafi ma vaia leo wha upengai nei whafuane o lea no fuanga. E to luhali wa mō lia leo le vaso nei ona o se vevesi whafuane o se whale ainga I Otara. Whai mai leo lo fta wa ina na ulufale le isi I le whale ainga I Beards Road I Otara po le te o le tolu lea waulu le solu o le vaso nei, ma ia ngau iai le box kata, ma amata I loa ma le vevesi ma seisi talavou I lungo le ala tele. Na wha manu alia le li talavou ma ia tango nei lo I se saa mala, ma whai ai loa tu ringa ma le isi ali ina to olua I le au vevesi. E maua leo le to olua lea ma ave ai ilalo le lato va vainga, ma o whai lo fo I le siasi leo Rakana Cook I le One News, o se tūlanga whaapoleina I tu ainga mata upu whapenei, e meise le lautelo le atunu whapeto mei te aonga sa lata nei lea no fuanga.
Ua tau fia nei lai leo le iseri e tolu surona tu sanga e tula il whaamsinonga i manukau le aso fitu Februari mo ria le umio sea upenga i no fuanga faitele. O le iseri i tala se furu fitu tu sanga ua tu atu i le Youth Aid. Ma le tala mulimuli, o le vaenga le tine i muolo i Canterbury le tau mata le Samoa sina mapusanga i le so ina ua malu le ea mana i timu o le ato uluai mo lea wha ai tu e pe na wha maania mai e le va ai tau. E iwa helicopters ma wa le tolu lo wha angana mo i so soani pe amana o mia le tape ina o afi ma o whailo le tio wha wa malo New Zealand mai le pōna tau mo whai le tine mu e tape le afi sa sawane le State Highway fitu tolu ma o lo wha o peona mu peitai o i lātou e au mau i Castle Hill, whautuaina e anga i ese mai o lātou whale mōle saunga le mū. O le mau le tine mū, o tau whaititia fo i le savili whaatusa i le aso nafi, ma o sei tū le leile e tu i titia i a fianga o le api. O lo fuafua o le tau le tasi le au le so, e whai aise whono tanga le community i Tawera, e Memorial Hall i Springfield, e whaatara no aitu langa tau le saunga le mū pe a whai, e whai te tele a whiro lātou whai tū, e meise i le tau mawhanawhana ua amata nei. I o tala nā le radio Samoa mo lau whaafonga mai i le nei fo i tai au manuia tele ngā nuenga o le a whenga iai soifua.